Ngiyayikhetha inkosi yasekuseni bamanazaretha. Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, Jehova ingcwele, ngiyacela nsika umlilo ukuba ume phambi kwami Nkosi. Ngibone wena Shembe ukuze ngikhulume indaba yakho. Phambi kwami Nkosi kungedluli nesitha sami, kungedluli nabahlebi bami Shembe. Funa ngona umsebenzi wakho Nkosi ngikhulume ngabo. Kanti Baba ungithume ukuba ngikhulume ngawe. Amen. Nani manazaretha ingcwele. Yangicelela kuNkulunkulu wasebuhleni bamanazaretha uNyazi wezulu ukuba ningalaleli uGumede ozalwa indoda yakwaGumede nenkosikazi yakwaGumede, nilalele umfundisi ongazalwanga ilaba abantu ababili engibabalayo owabekwa uShembe mhla engigcoba. Amen. Ngoba uma kukhuluma umfundisi nizoyizwa indaba kaNkulunkulu. Ngiyacela abantwana benkosi uba ngedlule engomeni 230 anana amavesi abamabili kuphela. Wena ufane
Bantu abahle basezulwini uma sekulolu hambo sizohambeni uBombela akhulume ngalo esihlabelelweni soka 143 ehlabelelweni uma ufunda ke enhla kwaso kwaku 1927 esevunzitha phesheya kohlubela ufika lesihlabelelo sithi ke ukukholwa kwethu kulo manazaretha kuyidwala elimshelelezi kuyakwehlula abaningi manga icabanga indaba yonyaka 1927 nabantu abaningi ungabona ukuthi ngaleso sikhathi abantu ababehamba noBombela kufika lesihlabelelo kwangabantu ababengabalwa ukuthi bangaki kwakuyiziphethu zendlovu lezi eseyizo namhlanje kodwa uNkulunkulu wathi le ndlela esihambayo iyohanjwa ngabambalwa iyokwehlula abaningi ngoba wayebona ukuthi kuza abantu abaningi kodwa wathi bambalwa bayoyihamba uthi ke abayoyihamba abanesibindi sokuhamba ngayo angazi ke noma ngeke ngiyibuze yini mina wena uyayibuza yini ukuthi ungakubaphi wena makwabantu kulaba bambalwa unasi isibindi okulaba abaningi ngoba ngicabanga ukuthi yona indaba ofanele siyihluphe ngayo leyo ukuthi mina ngibalwe kwabambalwa abanaso yini isibindi na sokuhamba ngalendlela lolu hambo lwasekuphakameni bantwana benkosi aluzange lube lula kwakuhambo lwalubanzima kakhulu ngisho kumuntu elithatha phakathi komuzi naphakathi kwezwe lakubo ngoba wawuthatha uhambo lukandlelande onalwesabeka abantu besathi ngiyamthanda uShembe ngiyayithanda impela inkolo yasekuphakameni kodwa awukho imithetho yakho masifunda isibhalo lapha sesifunde ngamadoda amathathu oAbednego noMeshaki noShadraki abama esithandweni somlilo ngibe nenhlanhla yokubona amakhosikazi amathathu ama esithandweni somlilo phakathi komuzi kababamkhulu ethatha inkolo yobuNazaretha kwakubuhlungu kwakunzima kwangesiyona into eyayilula ukuba inkolo ingene ngabantu besimame phakathi komuzi kwakufuneka isibindi ngifuna ukukhuluma indaba yakithi ngoba inhle indaba yakini ngoba uyikhuluma ungayiqageli uma bethatha lenkolo omama phakathi komuzi omkhulu muzi wakwamuzi umuzi kaMakhuza kwakwelinquluma bahlukumezeka kakhulu kodwa ngoba babenesibindi bahlala kwaze kwanamhlanje ngiyabonga nyazi lwezulu ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba lezalukwazi zisekhona uyigcinile noma seyitetema ngempilo kodwa ngiyabonga Shembe ngoba zasiphathele ivangeli phakathi komuzi kababa omkhulu kungelula kwalofika isikhathi lapha khona ugogo wami owabaxosha khona omama endlini yakhe yangenhle ukuthi bangenzeli khona umthandazo wathi phuma endlini yami hamba nothandazo endlini zenu kuba ngoyindaba yenkolo base bephuma omama sebeyosondela endlini yakwagogo uMasibiya bathu mase bephumile beyosondela kulendlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkolo lomthandazo bangakwenzeli emalawini wayusugogo kanti ubakhipha endlini yakhe nje useqinisile uqinisa imithombo yasaqinisa oqala ingathengwe esitolo
Xolisa umbili ezogawutshwana wasegawutshwana ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisi indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe sambe isidudu sathwala emakhanda sakuthithwa ngaphandle kwambiwe sisha yakanda wakabusha lendlu ukhipha ushembe endlini yakhe sabekezela lezi inkomazi okamphikeni nokantontela nokantshakazi wayesegula ugogo wavaleka amehlo gijima ubaba naye wagijima naye esibhedlela emakhosi bathode kwatshela amehla awanalulwe uma siwahlinza azoqhuma wayesemthatha ubaba esemabisa komunye umuntu owayethandaza ngapha emlazi wafika wathi umuntu ayi wena usalukaza awunankinga amehlo akhe ayabona ukhipha isonto endlini yangenhla uvalwe umyeni wakhe amehlo wathi baba mthathe wena umhambise kuba landa imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisela isonto endlini yangenhla akaze basho lutho manje babethule nje bekhuleka kuphela bethi shembe silande uwe kulezi indaba wayesemthatha ubaba ugogo emusa ebukhosini bakwabiyela enkosini ushalela eyayibusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokheleni kafangelakhe kaphindiswe ngoba kwaku antwayo inkosi wayesemsa wafukathi imzala ngilethe nango antwakho kuthiwa kazohlawula wenze nje yasiphula amadeva inkosi yakwabiyela abayaziyo babayayibona siphula amadeva isithi uthini ande uhlawulele wathi ugogo ngihlawulele mntana omnewethu waseyikhipha inkosi yakwabiyela imbuzi ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona zigutshwa imbuzi esezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi labuyela isonto endlini yangenhla khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolo uhambe sikulo kanti sikhuluma indaba encane yayisimbisiza le ntombi lapha opposite nayo indlu yangenhla lendlu yabukana kanje yakhe indlu yakhe igama lawo sempoqweni yathi ngiphoqiwe uphuma endlini yami sontanike kuleyo ndlu singeyeni sengakhe yasempoqweni mina ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni khuluma ngesibindi manazaretha sokuhamba ngale ndlela ngoba umama zangu udlule zikushaye zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala futhi uma ngazange ukhokhele kuleli bantu uyabonakala awuzange ukhokhele wayagogo wayeqeda lendlu sithe sithi lendlu yakhe impoqweni owashintsha ugogo wathi hayi mntanami esho kubaba mntanami ngaphela ulawundo lapha ngezansi la umathule ezongibasela khona ngeke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni sekucishiwe phela umzonka usabazi wayese wakho round ugogo lapha ngezansi esephuma okabhekungcino esekuba wena njalo ngesabatha aphume lamabhodo hamba obasela ugogo amenzela itiye washintsha ugogo kophakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu akufanele sekuba umuzi ngiphume kulomzi wesabatha ngakho wasemlilweni wena uyathanda ukuzilanda soba umuzi osuhlala umamncane wasala umama lapha kulomzi wesabatha nalabo mama ababili abagana obaba omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambela ivangeli Nkosi yamakhosi noba sikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama takathe inkomo seyithenga umama inkabi bathi abafowabo hayabona beqabele izodliwa yodliwa ngesabatha le sikhathele ukudla simi ngenyawo sami
siyeThekwini angithi umuntu wasemlilweni lo akusewona wesabatha izodliwa ngesabatha ke le wabathumana hawukwabe mina ake ngiyodlala nezingane wathi baba ikho into engizoyenza nkosikazi ushilo umndeni yabulawa inkomo uyaphekwa ngesabatha umuzi lapha ngezansi ithempeli sehla komuzi ayaphusha amabhodwe siphansi lapha komganu phansi komhlala lapha thina siyasonta khuluma ngohambo lwala ekhaya abantwana benkosi kodwa ngoba kwakukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu mayiganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini ayiphathe kanjani indaba yenkonzo angayixabanisi lento ngoba ixabene manje imndeni iqhathwa yithi ngenxa ukuthi siyakholwa senze nokugcina kwesikhatha nemndeni kwathi umkhokheli bathabami umuntu eke wageja ukuyesithebeni phela uyahlawuliswa izofaka igama lika Shembe ehlazweni siyashumayela uShembe uzobaguqulela abantu kodwa manje niphikisana nabo ngeke bambone uShembe ukuthi ubani hambani nifonte nisheshise inkonzo bese nihamba niyesithebeni phela ningayidli inyama ephekwe uma ungageja ukuyesithebeni uganile u-out uzohamba uyohlawula inkomo kini hambani nisonte nisheshise inkonzo nisheshele ivale ebese nihamba niyoqhetha esithebeni ngani isabatha phela ningayidli inkomo ephekwe uma bezothini namhlanje hey shiya phansi lonto base besheshisa omama inkonzo sisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqhetha wedlula lo msebenzi kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu kwangama Easter wasegula ubaba savusa ebusuku kwasho yena wathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngibulawa ubani ngoba phela uma sezishaya neza semndenini siyasibona abathakathi wena uyathanda ukusilalela sikhumbi yakwantuli lapha nakamsizeni intuli wasempuma ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo baqhaye kufika lezi imoto engama E20 yayi cream white i-orange ngezansi kwagcwala umndeni kuhanjwa kwembulweni kwathi uma kufikwa nje lapha kumashezi embongolwane wathi inhlinhli ugwaye wakhe umashezi wathi hayi hamba ngomuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulela yena lo muntu ogulayo uyena uyibuleleyo nganathi inkabo wabeka ngayo umuzi uyise uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ayibulala yaziwa ngesabatha wayewubikela bani ngoba yena akasakudla kushisayo ngesabatha hambani nimtshela bamba imbuzi axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge enye inkomo abike lo yamuzi abiza manazaretha azongenisa isabatha ayibonge inkosi ulwelani ubalwiselana bomndeni kuze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani ulwelani tete bushemba thatha indawo yakhe uthi kuba ekhuluma lana nomfice ekhaya umuntu esephile bathi bafika kuba besezegcikeni wabamba imbuzi babo waxolisa wathi ugogo ayikulungile mntanami xolisa wabamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo waqala phansi wathenga inkabi yesibili kwabizwa manazaretha isuka lapha kwamashu efika nomshumayeli uMadliwa ingwenya undunakazi wakwaGibisile
Nampo umfundisi ungene emva kwami nampo ondlovu lapha yana lo obazayo nampo gazi kwahlabisa ezilipha impandla izo lezi insizwe zafika lapha ezweni lakithi kusekuzongeniswa isabatha kuyo lo mzo kwakuthiwa usemlilweni mayibongwe inkosi afunda incwadi weExodus 35 verse lokuqala uyima kwelesithathu imbala unaso isizwe sakwa-Israyeli wathi kubo wayesethi kuso ilawo amazwi awashoyo uJehova ukuba niwenze ubani wagcine yebo kosetshenzwa insuku ezisithupha ngephawu lwesikhombisa usuku olungcwele kini isabatha lokuphumula kuJehova lo sebenza umsebenzi akafe verse 3 ningabasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha ningabasa umlilo endlini zenu ngosuku lwesabatha amen yabonga Nkosi yamakhosi ngibongela izintombi ezingizalayo oma bami laba bathathu ukusifihlela leli golide liushembe ngoba indlela ezazibanetha ngayo kwakulula ukuba bashiye phansi baphose ithawula kodwa zange baliphose kwangathi Nkosi esizukulwaneni sethu ungehlakazeka umndeni kaMakhuza ngathi ngoba thina sikhulele kuleli bandla saba zizizwa ika23 saganwa zintombi ka25 sengathi umndeni ungehlukaniswe yithi bese sithi sibanga inkolo ngesikhathi lapha khona uShembe seyiphendule yonke ubugcili baba ubukhosi ngowakithi umndeni mkhulu ngohlobo lwesimanga asisenawo thina umndeni oncwaba ngesabatha amen sinawo thina umndeni odla inkomo ngesabatha noma ngabe uyisiyoni noma ngabe yini wonke umuntu wathobela isabatha wahlonipha ibonga inkosi amen asinawo thina umndeni ohlaba ngenhlangano bayabuza bathi mfundisi konje nje banihamba nje umhlangano ovalwa nini ke bese ngisho bese bethi nothi ningabuya ke bese siba nomsebenzi ngoba sebefunda ukuthi awenziwe umsebenzi ngenhlangano benakhona amen bawukholwa kanjani kuma sibaphoqa ngenkani indaba enkulu manje bantwana benkosi eselekithi ukuba sifundise uShembe asifundise ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini ukholwa kusikho kwevatha ukholwa kusikho ukugcotshwa kodwa ukukholwa kuphenduka ukukholwa kulahla ukukholwa kungenwa ma umuntu engenwe moya ingconezokale noma ekhuluma ukuthi wangenwa lo muntu anayikhuluma inkohliso angafakaza amanga ngomakhelwane wakhe alekisi isangoma uma isangoma singenwe idlozi khona izinto ezishintshayo kuso uma umuntu engenwe idlozi noma bekade hamba bewudivase athela umzimba phansi mhlaba ngenwe idlozi uhamba athi ahamba sheshe ebese uhamba kanje manje uthi manje wangenwa idlozi asithi kanti athi noma ehlangana umuntu engena ehlanganisa izandla athi ngiyathokoza makhosi akane ndaba ukuthi awukwazi lokho nokuthi akufuni futhi kane ndaba usijabulisa umuntu omngeneyo ma umuntu engenwe phela uyashintsha
hamba ngene endlini yempepho uyahamba uyogibela amatekisi uyobikela ababamphethe ukuthi njengamanje ngiyahamba akanendaba ukuthi uzongena ematekisini anukusela abantu ngempepho indaba yakho lempepho kunukela kabi yena uthi lo ongeneyo uyajabula ukuthi kunuka impepho ngoba ungenwe usijabulisa umuntu omngene uma thina sengena umoya ongcwele asalahla lutho asashintsha lutho akwadilika maqhubu akwadilika nzondo abashintsha lutho nje namhlanje uhlangana eNazaretha libaleke licashe ngeimoto alifuni ngisho usabona uNazaretha elinye ungenwe njalo wangenwa iliphile lidlozi libi kangaka shintsha ngishubuso phuma ehlizwe ihlale esiphongweni phela umuntu umaye kwenyanya uthuma uqhamuka nje umbodo kushintsha ubuso buphethuke benzinje qhamuka umuntu angamphiwe ikholwa njalo aleliphiwe ikholwa elinye nanaze kuleli bandla ukuthi kuyoze kube nje kade ngabona manazaretha ayethandana yazi lezulu ngiyangabona into enhle endleleni abefundisi besihamba nabo phansi njengabanoma athi hawulo moya uma ungase wande indlela abefundisi bebemnandi ngayo endleleni behambe bencokolusana kuyingane la kuhleziwe khona akaze umuzo ohleba ngomunye umuntu uma Nkosi bangakhula lo moya engubone kulabo befundisi besihamba nawo ubungathi izingane nje sitshekulise kwamathole sikhuluma indaba eyodwa singahlebani into yonibandla kuyini ukukholwa manazaretha na ukukholwa uthando ukukholwa isihe ukukholwa isisa ube nesisa nomunye umuntu angathuma umuntu elabile uhlekise ngaye angathuma umuntu enqunu uhamba ukhuluma ngaye ubheke nje uthi njani ngani ikholwe elinye la kwenu nje awulempesi ngani uma unengubo eziningi kholwa kanjani hlekiselane ngomunye umuntu kanti ukholwa yini ingane sifundile kuleli bandla ukhulumile umfundisi ngoJulayi wakhuluma ngomfundisi ukhuzwayo ekhuluma ngendaba engiyaziyo ayixoxelwa uAnti wasentongana uMrev Gumede umfundisi wala ekhaya esasazi ukuthi unene wathi asiyena unene kwakukhuzwayo kodwa kwaqhamuka inyamazane ihujwa izinja uNkulunkulu wayenza ukuthi ayibone umzomfundisi ngoba umfundisi unene uzoba mnene umfundisi angayibulali inyamazane yayaphosa emzini omfundisi inyamazane yangena esibani sembuzi wavala isango ukhuzwayo baqhamuka bahupha izinja bathi hawu baba inja benyamazane besihupha awuyibonanga wathi ukhuzwayo ayehlulile batabami eshisa sibani sembuzi kanti ushembe ufuna ukumhlola ukuhlola inhliziyo uzohlola yakho mfundisi uzohlola yakho mvangeli ayidayibozini inhliziyo yakho na ngoba uNkulunkulu ubheka okusenhliziyweni bedlula wayesevula isango ukhuzwayo yaphuma inyamazane edlula wena wawuyothi hawu bafabana buyisani zaphila ilethwa abakithi bangisondezele asingani inhle lenyamazane ihlambulukile futhi ayikazi lunywenja awuyihlanza ukhululeke ngilethela abakithi ingane zami akibulala kanti uNkulunkulu usho inhliziyo yomfundisi uthi kubaba awusayena wena ukhuzwayo usunene wena ngoba unenhliziyo enene baphipha abanye onene abantu nganonene enkonzweni yini singabe ngonene sonke yini singabe ngonene sibe nenhliziyo esimnene phela sibe nenhliziyo nesihe nenhliziyo edabukayo esimdabukelayo omunye umuntu namhla Nkosi
ngiyabonga oh ngivumele Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga imlomo ukubonga kuphela. Sibonga indlu zomsakhosi. Sibonga izindlu zomsakhosi sakhele zona. Indlu yomusa, indlu yakwagogo. Abasemakhaya bayazi. La kuba khona imizi khona ibekukhulu bengamanxulu ima ingakabikho indlu yangenhla umvuzo ungagcwele nesho mazakha zibembili uma kwafakela ngenhla kuba ngathi umzuphelile kanti usazowakha usugcwele umuzi ngoba khona indlu yabagogo indlu yabagogo indlu yomzi elomsa uNkulunkulu ufuna kithi elomsa uNkulunkulu awuthola kukhuzwayo Mangikhuluma ngendlu yabagogo bantwana benkosi ngikhuluma ngendlu yangenhla bakhonza abengcwele la khona lithi ingane imayishowa mina imayikuyaphunyuka ibaleke yongena endlini yangenhla imekuyaphosa kagogo ibisiqhamuka lapha ehlombe ibisibuka eminyango isibuka unini ukuthi uyangena ngeke ngoba isingena endlini yomuntu uma ekwazi ukungena unina uyitathulula laphana akasazi isinto akuyena umama lo ayilandi singene kwagogo ufuna ukuyishaya ufuna ukuyibulala futhi akuyena umuntu lo ingani singene kwagogo nje nentombazane kuqala ibithi mayikhulelwe ubaba ahoshe inhlala msamu ayigijimise ngayo egcekeni ngoba bekuyilihlazo phela ukuthi ingane ikhulelelwe ekhaya intombazane angazi noma ihlazo noma ihlobo manje mhlawumbe sekuyihlobo kwakuyihlazo ngaleso sikhathi ahoshe inhlala msamu baba ayigijimise ngayo kodwa ibayike yaqonda endlini yangenhla imekuyaphosa endlini yangenhla athi uhamba usinda ebesethi ugogo yeyi wena sibani bani ekabona lengane oyifuna ukuyibulala singene kwagogo nje akabulawa umuntu kwagogo athi abona umkhonto uphethe ufake lapha ke mungulala awunangane la ekhaya wena ingane ayikamakhuza tethelela ubaba la ekhaya unangane wena ingane ayikamakhuza noma bina kwa hamba baba ayihloke emsana hlala msana sokuphela manje athi gogo ye wena Hamare phansi lapha phofu blanke Nikanga ngithi benizela Kodwa sakulele athi hey wena bese kunikile unyaka ukudla uvuka inseka uvuka ubusa noma umuntu ofanele angabulala Ufile minyoko bengahlile gogo
Hanapho ukudla kansini. Ukudla. Ivuka ingane yonile. Kodwa isingene endlini yomsa nje. Sibonga lokho uNyazi lwezulu. Sibonga lokho uNyazi lwezulu. Sibonga indlu yomsa Nkosi sakheleyo. Bayathi bagijima onina lapha bebuza ukuthi yapi yona lengane isibongo sayo nonina akasakwazi ukuyisho ngoba kabazi uyisa ukuthi bangaki akayazi ukuthi yakabani isibongo athi okay unesilonda lokho afuna ikhambi lokukuthatha akasho ukuthi akufe ngoba akakwazi wakuzazi ukuthi okwaphi ingane nje kwakubula umuntu ayibonga inkosi siyabonga uNyazi lwezulu sibonga indlu zomsa Nkosi yamakhosi siyabonga Shembo ingcwele sibonga indlu zomsa Nkosi usakhele zona bekusifanele nathi bantu abagcotshweyo befundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli ukube emzini yethu kube khona indlu zomsa osebalekele kwamfundisi angabulawa abulawiswe ngumfundisi obalekele kwamvangeli angabulawiswa ngumvangeli obalekele kwamkhokheli angabulawiswa ngumkhokheli nakwamshumayeli ngoba usengene kwamgcotshwa kukhona indlu zomsa Ngano amen. Ziphindu zomsa emzini yabantu abagcotshwe. Bayibona bathi kabulawa. Mbulaleni. Ingane noma sengene enquna ngemphethe uma sephoseke kwamfundisi akavalisa ngumfundisi ebesethu unkosikazi batabami funani ingubo nembesela ngomuntu kaNkulunkulu angiphathi phela ngene konkosi ngoba phela inkosi ayibulalisa umuntu ngoba noma ethakatha umthakatho wenkosi noma kuyisela yisela lenkosi ayikwazi inkosi ukuthi nangu ngelela ngishawe beyinkomo ngeke inkosi ibulalisisela lenkomo angisho ukuthi yabani inkomo kodwa ngeke inkosi ibulalisisela lenkomo ukuthi nangu ngibulaleni namhlanje sinabantu abagcotshiwe abantu baleke ngelapha sisanansi inqolobanga ungene kule nqolobane nangu uphethe lo ingane ngishama khosikazi namhlanje ingane umfazi okunayibulalisa abantu abazinzekaka yize begcotshiwe phela abanenzeke embili abakhokheli olokuthi unkosikazi olokuthi ugcotshiwe noma ephethe ugegebe lethi ebalekana lokho nathi iphera eselibanjiwe uma sebemxhoba ukuyathawa abantu abami sabangiseliyeka ingane zami selimshayile sengidabukela unina Bela baba abagcotshweyo akasisize uNkulunkulu asenze sibe nendlu zomusa emakhaya ebese efaka umusa kithi afaka isihawu kithi nasibona isihawu elinye ilanga ake nawe ungabisa inkosikazi iNazaretha indoda ayikholwa kushona indoda bazela ingane yodwa ngeyomfana kuphela yasonto inkosikazi iNazaretha ngase ngifike ngiyiduduza ngathi mama yebona ingane uyizelele uma ngasuhlale lapho ngayindawo khulise lengane
yoba ngangensizwe ezishumi kusasa yahlala inkosi la yabamba amantoho emzini yabantu khulisa lengane nengubo ezimnyama yakhula ingane yathi lapha phezulu matric yashona phela kwayo hawu izokwenza njani ihamba noma lo mama uzofika ngithi ngase ngithaya ngiye ngingumshumayeli nje shumayeli phela umsebenzi wakho ungcanga akagijimi la okuthiwa khona ufika athi uhamba vangela agcine la sixotshelwe kungcanga nalapho ngekho hamba vangeli sifuneka thina befundisi kufuneka abavangeli kufuneka abashumayeli sikeze ukuthola uhamba vangeli sikeze ukuyithola iklaphu ngoba sanda kakhulu la kuneklaphu khona siya kakhulu abantu amahle khona nomnikele sawo mhla efelwe ekhaya unendaba nawe umbona ngelinye ilanga uthi umkhalela kodwa uyanga mhla ihleze emanzini ubujahela kuneklaphu khona hawu funda incwadi weGamo Shumayeli 7:2 ube kumuntu athi uma ngena kulendlu enesidumbu ayifihle inkosikazi iphambene umqondo itshali liphansi isukuma ima ngeenyawo ibambelele emshaweni ebamba amakhosikazi ayihlalise phansi ibuye isukume nezwi lingasaphumi selishile ikhala ngathi shembe ngizothini kulomuntu ngaqonda kuye msambu ngafika ngibamba ngamthenqi ngazizwe inyembezi ishaya emahlombe kimi zale nkosikazi ngathi malusi Olite inyembezi eshaya emahlombe alenkosikazi nezayo ishaya emahlombe kimi ayibamba ngathula nayo ayikwaba ngathi yaquleka yehla ngodonga ngaze ngayibeka phansi yathi mayisiphansi yathi shembe ngiyabonga yabonga shembe mase kufika umshumayeli wakho yathi kulungu lenkosi ngiyavuma ayihambe ingane yami bazoshonini wena ngokuya lapho kuhlatshwe khona bazoshonini labantu asibaqotshelweyo akubona basishaya imali kuphela basinikeza imali namhla esemanzini ufuna umqotsho wakhe ukuze abanethemba ukuthi uNkulunkulu kangilahlile labantu abadala mina angene esidunjini ungaqotshelwa kanjani kanti unemoya emkhulu phela kufuna abantu abancane kuma kunjalo bangafanele abantu abadala ngoba nogodo uqotshelwa ukungaba abantu hey phela ngabantu abancane ngabantu abakhulu akekho nabancane ngabantu abadala ngiyakhulu bangiyongcaba hamba nkosana yongcobela kungaba inkosana uma kufuneka imali inkosana ayibuyele ngemva ndephoza nemali wena futhi incwadi baba kuhle ukuya endlini yesililo kunokuya endlini yokudla qala phansi babe nini kuhle mntaqothwe ukuya endlini yesililo
unobuya lazo uyakhona neintondolo abafiphi intondolo kodwa mhla ufike yangishiya intondolo ngihambe ke la kufuke khona ngakho lo muntu ofelweyo ngokuma kufike benothi ushembu ngithumelela umnceku yakhe ukuba izongivusa hamba vangeli ke mkhulu fundise namnikazi phela ngabe yena ufundisela abantu abangemva uncwaba sengiyana sekugcineni ngibanga inkosi yabuka shumela ufuna ikhaphu nayo ngapha ngemvutha ke bini kwebona ikhaphu sesinikezwe kakhulu thina befundisi kwakuJanuwari wona lo sengiyavala manazaretha ingcwele kwakuJanuwari wona lo siyabafihla umfundisi waseyoni siyomfihla melimoto edubeni entembeni Nkosikazi wakho iNazaretha phethwe lapha ezweni lakithi ingane zikaNkosikazi omkhulu zingamanazaretha isonta lapha la ekhaya elikhulu kubuleli ithempeli lapha entembeni senkhohlwa igama lakhe kwathi uma sifika lapho bantwana benkosi kwakumenyene utshumo amanazaretha ziyoni sizongcwaba ikholwa ke ngidabuke nje uma ngizamanazaretha eqhenya ukuthi akholwa kangcono kunezinye inkonzo bese ngithi inkosi yami ukukholwa kusikho okwemfata ukukholwa kulona igama lenkonzo ukukholwa ukuthi kulo nkonzo kuyo uNkulunkulu menzelana asesikuhlambalaza ezinye inkonzo ngoba mhlawumbe uma usondele uthola zenza kangcono kunawe lo mfundisi uNkosikazi ugcotshiwe yoni kodwa umkakhe wamyeka wahamba okhonza ebuhleni ube mthwala ngoJulayi afika mshiye ebuhleni ahamba kuJulayi wakhe yena waseyoni ngoJanuwari amlethe lapha ekhaya nahambe yena ehlalele ekhaya isiyoni athi ukukholwa kukuvuma kwenhliziyo uma uNkulunkulu umbone ebuhleni hamba khona sohlangana ekhaya bangaka bangabenza lokho singakumisa thina gcotsho la ekhaya uNkosikazi wesiyoni ngathi mana samisa thina mana akuhlambulukile lo mfundisi wamyeka umkakhe wasonta ebuhleni nezingane zasonta ebuhleni uma sesisemlendelweni ebusuku kusukuma umkhokheli uthi umkhokheli ngifuna ukukhuluma iqiniso njengoba ngilapha nje angimazi lo ozofishwa kodwa ethempeleni engulo izingane zonkosikazi wakho omdala zisonta ethempeleni engulo ngibone kuyihlazo ukuba ngihambe ngeKhenani ngishele izingane zesemanzini ngase ngithi angingcwabise eqala ebese ngihamba ngihamba ngeKhenani ngomsunguluko ngathi awu nangu umuntu wagcotshwa kufanele uqobo uhlala kumuntu nje wazisa umuntu efele abangabe bahla abantu omhlasifuna imnikelo sizoyifuna kubani kusasa angiqondi labantu abenkosi ukukhuluma ngale ndaba kodwa ngiqonda ukukhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini uNkulunkulu ufunani kumuntu okholwayo siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga Nyazi lwezulu umuntu uswele angakusho uswele angabonga ngakho angazi Nkosi singabonga ngani sibonga ukusithola kwakho shembe siphume ebuhleni ohambeni olunjiyana Nkosi yamakhosi impela Nkosi yamakhosi siyeswela imlomo mhlambe bekufanele sibonge ukuthi inkosi uthe namhlanje ebhandishani niphume ebhandishini size safika sije kubise kwamatholo ayibonga inkosi ngeke ngabona baba umbhele lapha selapha ecaphuna ngapha ebese iphosa phezulu acaphune ngapha ajikijele phezulu ngasho ngathi mayithole lisuthi liyelenze nje liyatshekula bese ngabonga bani inkosi uma singebonge lo msa wakho bekufanele siubonge umsa wakho Nkosi ukuthi usigcinile baba kwazi kwaba lapha sengathi inkosi ungasigcina siyawubonga Nkosi umsa wakho impela baba wena okwapha ukubheka Nkosi akufani nakwabantu wena Nkosi awubhekisa kwabantu futhi awukhulumisa kwabantu
Njalo uSamuel encwadini kaSamuel 14 athi uNkulunkulu kasusa ukuphila kumuntu kodwa uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi ongumlahlwa ngabe ngumlahlwa kuye. Abantu baqamba amanga uNkulunkulu aqamba amasu. Nkosi yamakhosi cela ukubuyisela ehlalweni sasezulwini. Inkosi yobabusisa abaliswelisigayo. Amen. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi. Inkosi izimbusise. Amen.